Ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Evo, želim da vam pokažem upravo kako jedan indijanac pokušava da me prevari na kupujem-prodajem sajtu. Mislim da sam snimao već ovakav jedan video, ali definitivno svakodnevno se ljudi varaju na najgluplji mogući način na ovom kupujem-prodajem i verovatno na drugim nekim sajtovima. Evo, sada ću da vam pokažem otprilike kako to funkcioniše. Evo, na primjer, pogledajte ovaj nalog MR, što piše ispod Valjevo. Evo, pogledajte, ID korisnika, piše član od 3.2.2016. godine. Čak dole vidite ima 11 pozitivnih ocena. To ne znači ništa. Vjerojatno je hakovan neki nalog, ne vjerujem da je čovjek registrovao se i da pokušava na ovaj glupi način da mene prevari. Kaže ovako: zdravo, moguće dostava u ulici Srbi Jovanović 16 Raška. Znači on je iz Valjeva, a ne zna da napiše ni pravilno. Znači nije vjerojatno nešto mnogo ni pismen, vjerojatno mu srpski nije materni jezik i kaže želio bi da uplatim unapred uz plaćanje kupujem-prodajem. Znači plaćanje kupujem-prodajem jednostavno ne postoji, to i administracija kupujem-prodajem često obaveštava korisnike, međutim ljudi ili su nepismeni ili su totalno glupi i ne čitaju ništa, ja stvarno ne znam čim oni to često upozoravaju korisnike, vjerojatno mnogi su nasili na ovaj vid glupove prevare. Ja kažem može, daću vam račun pa uplatite. Sad šta on kaže? Daj mi svoj email. Zašto mi traži email? I ja mu napiše, mail ti ne treba, treba ti račun bankovni. I sad šta dobijamo od njega? Screenshot lažne stranice, kupujem, prodajem kao za plaćanje. To jednostavno ljudi ne postoji. Jednostavno nikad nije ni postojalo, to kod nas ne postoji. I sad šta bi radili tu? Oni bi na toj lažnoj stranici vama poslali taj link gdje bi vi naveli vas na to da upišete broj vaše platne kartice ili kreditne kartice i onaj trocifreni broj sa poleđene kartice koji vam služi za plaćanje. Nikada niko vam neće tražiti broj kartice i ta tri broja, jedino ako ne plaćate već, ne kupujete neku robu, na primjer na AliExpressu, eBayu i šta znam. Tako da nemojte da nasedate na te glupove prevare. Evo, jednostavno pokazujem, podelite ovaj video da što više ljudi vidi, ali stvarno je glupo da na ovaj glup fazon vas prevaranti pljačkaju i varaju. Znači oni bi preuzeli sva sredstva sa vašeg računa, potrošili bi vam momentalno, sve bi vam skinuli. Šta sad ja mogu tu da radim? Jednostavno ja sam se obratio KP administraciji, napravio sam screenshotove svega ovog, poslao sam njima, zatražio sam da blokiraju ovog prevaranta i šta sam mogu još da uradim? Otišao sam, dao sam mu negativnu ocenu pošto smo imali obostranu ovu komunikaciju i sad sledeće šta ću da uradim, kliknut ću ove tri tačkice gore i blokirat ću ovog. Ja tu više ništa ne mogu da radim. Tako da eto, nemojte da nasedete na ove glupave prevare, jer ovo je najgluplja moguća prevara koja može da vam se desi na internetu, ali definitivno mnogi ljudi i dan danas padaju na ove glupe fore i prevare. Ako niste znali do sad kako to funkcioniše, ja sam otprilike sad to brzinski predstavio, ali se to meni desilo pre nekih pola sata, tako da ako vam se svidio ovaj video, lupite like, ako se niste pretplatili, pretplatite se, podelite ovaj video da što više ljudi vidi, da ljudi ne padate na ovako glupe fore ovakih prevaranata, jer ovo je jadno i bedno. Pozdrav svima od Sarpija i vidimo se u realnoj recenziji ove sjajne Motorola Edge 50 Pro. Pozdrav.